yen te kud ngwan ki kud de dorun karar konwere ka konne di chale folosezim lono chưa con monasaic chưa con này đừng ngáo với quật kẹt but ngay con này vô quật giả thôi từ nô đúc lên con nên pal con cái gì chứ con này ngay chỗ chứ con là pal cái gwir en gwir cái quật kẹt mà dân ban là pal chỉ để mình trả lời mình đào nó point đó là cái rồi chưa cú thùng ngoan luôn thì chỉ dứt kiện luôn nó chứ không ngồi tin thôi nằm mơ luôn nó kẹt mình để con nó quỵt còn con cú dial đó mi con nó pal con cái để con thì có confusion nên dân để con này là bảo we must be more than faggots kia này thì thật cốt anh ấy cút con mới chán là quên đi cả ô để con có pal để trên pal con cái để ngoan luôn me anh là để example me dan lo no take a wood mình là con ai cho lên tele lo no wood change time I remember take one me chi mare jidora take do na me chi jak bigo let ke ja me chi go you let cái cái quy balat cái cái chia mà rồi with a tooth mình take a rub me quit tooth kia mới phải rồi để jet we are with the tongue cái chua rồi yên ở đây chung I use hawk wherever it is in me tergal ke me reaching no te ke ja lawo chwa je yen me gwam te luok so no me chwa ban lat ne ko I observe all the steps te jikan go te chao lat ke but me jikor me chaurum kane wonne kun tok long pe chu long wan o dong ke na wo ke je so en no manyo de je won ne puch kan kud go ni te kan ka lot but la guardian la suga la kana te confusion bo go chwa la beling o kan ni te kon ti ku ne ko ka lo lat bo chi le yen chao chi go ka in the same book the same prophet of Baal kan wo ga je lo no me cha chi go lat bo the same thing and then dia o je chi lo dini numu je kana kam telie ke dong kilo te numu de kilo te ne disadvantage yamanyo de je ne kud goin champal kon ke tele ko lon me di de long men de dien ba charwa cha ngadan ko ne dictators charwa ko kwibu de misale error Canadian call la dictators mo kon ko tarwai ni politika michir wecha ngadan ba ko martin Canadian call la dictators they can get something in common min la something la common ka min chat ka kandial Canadian call la na yak kalat kana ga tijak michirano kwarga taken ke fear they use fear
dual kana dwai dual na kana ken ka dwai kana ka yan na ka sijin ko na threat. They imprison people, they torture them, they marginalize them, they dehumanize them. Lon ku kan humiliate ku kan leldi ko bna ko dual ka. No more la take a dictator, and I'm a dictator. Michang kan ni joy la twog ba twog. La kan threat la kan use. So was me ka min goro de konang tin chalo ra jitungwan. O kud gwani tala ka lot. La gwadia la thugu. Take a right me charlotte con one me a gubni Ezekiel. Bible manaka jello. Then I use an example. Cutting content nen conke kalat conke. Ezekiel no jen chanyot door. Chanyot lat nyoni ni lat ke nyon re luakos. Ka Ezekiel shoga badak ko la bazun wal mwandien. Ezekiel shoga badak bazun wal mwandien. Jasa inyal gwa me let nyoni re luakos. Ezekiel no take a menti chanyoda. Une kwenje. Ka shwe nu to kal luakos. Into quicham. Te manure and wani. Weka parka kos tamos. Ka shwe raj ka wei ijin kinama nen lo garan. Ka biti jek tungwan te dine ken ka titinen. Lono me mishala abomination ka tonglen. Manity lono weka. Why they were weeping and crying. They were sobbing. Why? Because she put mishala temos she liu. They were weeping and crying because Temos died. Because Temos died, they thought that's why their crops were wilted in the scorching sun. Their crops were wilted in the scorching sun. Manity weka. Manity ka manji Jews ke manji Hebrew. Tinte ka kot in palkone wale. Kan weka. Kwa de chaga nang re pay ka Babylon. Ko langurol kanamo. Kan weka ko chukot mi chala Temos cheliu. Ko de chala Temos me ko di Babylon mi chikana we jegan tong. Kan Temos ko la ko ngu. Temos a ko mi kud going ka ken. But a god of nature, like a nong nial. La nial la nong. That's their belief. Ko michi Temos, michi gwa nial ben, Temos ben nial be no. A god of nature, god of rain. So many to perke kanimichi belkian dono chigo code kachi belkian roll di chang. Kani go to Temos lono telu. Unless Temos came back to life, their crops will die. Many michi Temos alun job re take. Belken bigaliu. Nemejen and lot kene. Temos a kut mila kut jibabla. So kwani yele kuire rolan. Kan kuzkon and temolono and chilka Temos. Kuzkon te wal, liuke. Ray curtain the island take a thing, liuke. Lono come con me liu. La corner when and by Beranyoko ba bog young, ke ba la poram the dead. Yes, stays in no more. But kan kudat ni liuke. Talakalor.
they ko take a power kuch but on power la thu ka kon nuere shi kon pal ko ke pal kon ku tungwan any change from community sub community bawa gen ga sub community bawa ga family ba gen ka family bawa ba gen ka fam ba gen ka sub community bawa clan ba gen ka clan bawa ka family ba gen ka family bawa ka sub family ki ka sub additional subsection of the family allow wona na pin man ba chob no daruno lono titini lono ken intere sharna tin gwe ke wona ne tilla kalwan ko ne de kon ro lar bana kute wal bana ka pal ngwano digital course ko bitega confusion Canadian le kon tilla kute gweni la kan ka pal mi kono gwe kono bo o kwan jeng ni mi ci pal I remember take uda garmi balangalong me lumiere medid me chu kodo ma jakka kod gwan yuran strip yuran jakajariana marana kwa larana ti jak mane me chiran liu jak so tini kan gor gwan ka gor yedi jaka kan gor yedi jaka we crave for evil spirit or big chingre tegada but long dien taken ga power but long dien cha last for long cha gwa ber chana yes taken ga short time don't know they inspired for short period of time they are very brief ray boom ga dien ray tet ka loy ni kam kanana mi ji gwa dien thok big like fire so and the manage ni weka kani chi time was shelu dono a manimi chi time was lunjok chi bel ken chicken bishop bel ken wang ka chen ko telanya again and tuwa na me so ka kon again in de kon gwi awon ne kan kud gwe ni matala ka lot liuke chit ka tan liu ko kon angude na gorsen de gone Christianity ko Christianity tele magor kan kud gwe ni bagor ka sacrifice baga na hok baga please Kalau dia jaga test, bahkan nak hok, bahkan nak date. Lono nak ketin dia alam ku kan ngedemand, but ngore yet brand new. Macam gua lihat macam the same thing, many Christianity. Ketin dia alam tu. So what is the difference? Dia gua anu begini mana say, kau dia gina policy. Spiritualism ke yedi jak wo bigangat talam bikan loga tram ko the mecha ke liu we jike but kana lunjok it did not come back to life kana lunjok in terms so no che liu for good so kulwa dalam ani kon gwen chan je kwa won ne ken kut kon te kon de kon kapal chieng kien kel ga ra de kut to bakel ke baro if I am not mistaken akala dora te kut dia te jiken lo no chikan ngod wi monta ken kut dia to de ne ga lopal chine gurian ba chine de ngai ane charne je kwa o chikon kut dial bokon kapal ngai ne mende kon lat ko kui ye na kon ko believe amedera nek mi ku believe ni chang de jina te rentam lono ne tongwan tar ko kor
mi kon nya kon mo example ter kur ke purpose ni ngunda ni